Abashoboza bagambaho na Tayari West TV nibagira ngo abantu nyamwingi babaza kwejumbira mu kugurira abakundwa babo ebirabo ahizoba rya Valentine. Omutawuni yambara abantu erizoba basiba barigura ebintu bitari bimwe na bimwe ebyokuhereza bagenzi babo nk'ebirabo. Gilbert Wesigye omushobozi w'enkiito nagira ngo embeera tiyabambi okutwariza hamwe erizoba. Valentine niyo meta kumekigambo cy'okweta Valentine niyo mwana wo mucyaro kuma Valentine kimanyisa ki mukani ndebe tawo niyo neza biri abantu bagura muri bagure muri tete ya bagura kizo burungi batwara bakundwa babo so niyo tinyine mukundu. Namat of Angel omushobozi w'emuri omurimbara nagira ngo eby'obushobozi byagenda gye kutandika shaja kasheshe abantu babatandikire kumuhagira. Business agenda kurungi. People have bought flowers for their loved ones. Comparing to last year, this year has been a bit okay because like abantu by morning hours babatulebini. Namatov nagira ngo ebimuri byabane bigura hagati ya shillings 8,000 kukoma 20,20 kurugirira ha muntu ebi yabanayetaga. Yakantira 8,000 a mini bouquet, a full bouquet, a medium bouquet was 15,000, then impango 20,000 kugira accessories zo kwanondera banonda chocolates banonda bag banonda perfume mon kugira customer cyanaye. Mugisha Owen nawe nashobora ngo nk'abashoboze erizoba rya Valentine bariganyira mu munonga kusinga amazoba gandi. Ati twakaba business community izobe rya Valentine ngaho kumana izobe ryo kumango abantu bicara cy'umuntu reba abantu bizana bagure bintu amasha hati none z'amashanga sabatu wacinga iya polisi uri abantu baguterera munonga amasimu kandi abuja unanaza kucereza umukundwa weye natakufayo na habeyi mwe notakagira ngo umuntu yakusera so izobe rya Valentine turukungu bamukiye cyinte nk'abashobozi no turabe kwito individual hate kanyu shanga utakugicereza munonga ahubwo no muntu muco bito n'abanyakore muri Afrika. Buri 2014 byo kwezi kwa kabiri buri mwaka abantu bajaguze ikiro cy'abakundine ningashi Valentine's Day kandi abantu batari bamwe na bamwe bakozese miringo itari yemwe nemwe yo kujaguza ikireki. Cyone cyo rashare mu gukora kujaguza ikireki Tayari West TV nitwendezo kujaguza kurunji ahabwa Tayari West Susan Alino Mukisa omurimbara.